Ayan, Ma'am Katja, mega mega love shoutout po. Salamat. Saglit lang po ah. Ma'am Katja, salamat sa pagbisita mo. Dagay lang akong harang, wala pala akong harang. Harang ng buhay. Ayan, Ma'am Katja, salamat po. Ayan, Ma'am Katja, may jacket na po, Ma'am. Ayan, mega mega love shoutout, Ma'am Katja. Ayan, si Kuya Orpa, salamat. And guys, pamilya in the house. Mega mega love shout out. And guys, pamilya in the house. Ayan, Mama Bila Choy. Mega mega love shout out po. Salamat. Salamat po, Mama Bila. Ayan, Tamsakdan Chay. Salamat po, Chay. Salamat po, Mama Bila. Salamat ng marami, marami. Ayan, Ma'am Katja, mega mega love shout out. Ma'am ka ng ma'am, tingnan mo picture ko if ma'am ba ako, Chay. Ay. Sorry naman. Kasi yung pangalan mo, tingnan ko nga. Pasaway. Ay, pasaway. Ayan, si Kuya Orpa, salamat. Tingnan ko nga yung bahay niya. Ayaw nga, no? Bakit abila? Lalaki ka pala. Sorry naman. Sorry naman. Sorry naman. Punta ka LS ko, makita mo if ma'am ako. Sige, add na kita. Add kita dito sa main ko po. Ayan, nakabilol ka sa akin. Abila Choy. Abila Apliedo ko. Ay, ganun po ba? Sorry naman, sir. Yan ang pangalan nyo po, sir. Sir Abila Choy. Pasaway si Hosano. Kanina pa ako ng ma'am. Kaya pala nagreklamo ka dun sa ano, sa kabila.
Ayan si Kuya Orpa, salamat po. Richard po pangalan ko. Wow naman, ganda. Ganda ng pangalan. Sana all. Kaya pala, sabi niya doon sa kabila eh. Ano pagkasabi mo kanina, makamam ka naman, Indaylin. Kaya naman pala. Yan guys, may nakapin po tayo guys. Baka naman. Or pabastawang. Kaya pala, lalaki pala siya. Lalaki pala. Lalaki po ako. Ganun po ba yun? Ay, Sir Richard, pasensya po. Tao lang. Tao lang. Tao lang si Inday. Ayan, Ma'am Katya. Mega mega love shout out po. Nagbaba ng bye si Ma'am Katya, guys. Baka hindi nyo pa kalablab. Lablabin po natin, guys. At saka yung nakapin. Beke naman. Ayan, si Beke naman. Now you know me. You know na. Pasaway si Ho, Sir Richard. Pasensya po. Oo, alam ko na nga yung Sir Richard. Ikaw naman. Ayan, Lismar. Mega mega love shout out po. Lismar. Yan, Ma'am Lismar. Bigyan po kita ng jacket, Ma'am Lismar. Eh, baka naman to si Ma'am Lismar, ano rin, lalaki. Ma'am ng ma'am ako. Kala ko naman kasi babae. Kasi pangalan pa lang. Saan ka ba ngayon, Chay? Dito ako ngayon sa Chay? Nakikita na rin. Sa po? Sa Jordan. Diba? Nakichay-chay din si Inday. Ikaw po, Sir Richard, Abila Choy, saan po kayo ngayon? Ayan, si Kuya Orpa. Guys, may nakapin guys. Baka naman. Tawag ko sa lalaki Choy, sa babae Chay. Ay, ganun po ba yon? Tagasan ka po? Anong province mo? Sir Richard Abila Choy. Diba? Alam ko na ngayon, Choy pala pag lalaki. Chay. Dito ako, Jida. Ay, sana una sa Jida. Maganda bang Jida? Jida, di ba yung yung Saudi ba yun, di ba? Wala akong alam dyan eh. Matagal ka na dyan, Sir Richard. Ikaw, taga saan ka sa Pinas? Sa po ako? Lasam, Cagayan po. Taga Lasam, si Inday. Ikaw po, Sir Richard. Taga saan ka sa Pinas po? Ako, Ilocana, Bisaya po ako. Padata Ilocano. Wow naman. Tagano ka ngay. Ore ni Orpa bastawang Ilocana ita. Taga Baguio Suna. Yan. Nandyan na si Sikoy Orpa. Ayan si Sikoy Orpa. May ka-Ilocano tayo. Si Sir Richard Abila Choy. Diba? Ayan, Ma'am Lismore, mega mega love shout out. Ayan, Sir Lakay, mega mega love shout out po, Sir Lakay. Ayan, salamat po sa pagbisita mo, Sir Lakay. Ang Sir Lakay ng bayan. Ang gwapo. Diba? Ayan, si Sir Lakay, Ilocano din yan. Diba? Ayan, Tiger, mega mega love shout out. How are you, Tiger?
DTS, bigay mega love shout out po, sir. Mega love shout out, Madam Ho. Salamat po, Sir Lakay. Ayan. Yan guys, mega love shout out po. Ayan, Sir Lakay, taga-ano ka dyan, Pinas ngay? Yan guys, 6 million in the house. Mega love shout out. Guys, may nakapin po tayo guys. Bikini Man. Bikini Man. Ayan, Tiger Trap. Inday, hello. Mega love shout out po, Tiger. How are you? O, diba? English speaking. Yun lang yung alam ko. How are you lang. Yan guys, 6 million in the house. Mega love shout out. I'm fine. Thanks. Where you from, Tiger? Dito sa Jordan, guys. Malamig ngayon, guys. Ayan. Sobrang lamig. Nag-ice pa, guys. Grabe. From Dalan, San Simon, Isabela. Ano yun? Simon. Ay, taga Isabela si Sir Lakay. Ayun mo banda dyan Isabela nga, kabsat. You're good. Thank you so much, Tiger Trap. I'm from Germany. Wow. Ayan, Tiger, mega love shout out and thank you so much. Yan, sana all Germany. I wish makapunta ko ng Germany, guys. O, diba? Nangarap. Ayan, Tiger, mega love shout out po. Salamat po. Ay, English speaking pala yun. Santiago City. Ayan, ako naman, Sir Lakay, Tagalasampo. O, diba? Ginta Tagalog bot, ano? Ayan, si Kuya Orpa, mega love shout out. Ayan, lagi ko talaga nakakalimutan to si Sir Abila. Kala ko ba babae ba? Alam mo. Ayan, Sir Richard Abila, thank you so much. Ayan, Tiger Trap, mega love shout out and thank you so much. Ayan guys, 6 million in daws, mega love shout out guys. May nakapin po tayo guys, baka naman. Ayan, mega love shout out Abila Choi from Lakay. Thank you so much, Sir Lakay. Ayan, mega love shout out Orpa Bastawang channel from Lakay. Ayan, Ilocano din yan po. Sir Lakay, Ilocano din yan si Orpa Bastawang. Ayan, maraming Ilocano. Hi po Lakay, ayan. Tagalog pa more. Ayan guys, 6 million in the house. Mega love shout out guys. Buti pa dyan sa Saudi, hindi malamig Dito man sa Jordan, grabe, ang lamig. Ayan, ni chat, mega love shout out. Tama ba yan? Ni chat. Ayan, bigyan po kita jacket ni chat. Ni chat. Ayan, ni chat. Mega love shout out, may jacket na po. Naimbag nga rabi kadakat tayo amin nga awan labas na. O, diba? Ilocano. Ayan guys, 6 million in the house. Naimbag nga rabi imot si Koy Orpa. Ayan, ni-chat may jacket na po. Guys, babala ng mga bahay guys. Nagdikitan lang tayo at may nakapin po tayo guys sa short video daw ni
Orpa Bastawang. Ayan, si Orpa, dito ako sa ano mo, sa video mo. Ayan, chat. Nagbaba ng bahay, guys. Ayan, si Kuya Orpa, dito ako sa ano mo, sa short video mo. Ayan, salamat salamat din si Orpa. Ayan, oh. Kita ba? Ayan guys, 6 million in the house. Thank you so much guys. Babala ng mga bahay. Ayan, si Kuya Orpa natapos. Short video nga lang naman talaga. Ayan, MDR video, mega love shoutout. Tamsakos ganda, shoutout from Barcelona, Spain. Ayan, Bunso, mega love shoutout. Bunso, MDR video. Kumusta, Bunso? Ayan guys, may nakapin guys. Baka naman. And guys, 5 million in the house. Mega love shoutout. Yan guys, may nakapin ulit tayo guys. Katya Vlog. Baka naman guys, hindi nyo pakadikit ni Ma'am Katya Vlog. Ayan, watching Ma'am Katya. Ayan Ma'am Katya, dito po ako sa bahay nyo po. Ayan, Tiger, mega love shoutout. Tiger ng buhay ko. Oh. Ayan, si Kuya Orpa. Guys, pagbakas lang kay ako guys. Nawala. Umikot-ikot yung ano pa ba. Hina ng signal ko. Ayan, couple chat. Dikit ko na yung main ko po sa'yo ah. Indaya. Yan, Indaya. Mega love shout out, Sir Tiger. Thank you so much, Sir Tiger. Ayan, couple chat. Nandito po ako sa bahay po. Dikit ko na yung min ko. Ayan, Orpa Bastawang mega love shout out, Sisi. Open me by host. Ano yon? Ano yun, open me by host? Ano yun? Ayan, Mindanao Park, mega love shout out po. Salamat sa pagtamsak mo dyan. Thank you. Ayan ni chat. Dan na po from MDR video. Ayan. Guys, magdikitan po tayo guys. Baka naman. Guys, may nakapin po tayo guys. Baka hindi pa kalablab ni Ma'am Katya. Maraming payuda yan guys, Ma'am Katya. Ayan, Sir Abila Choy. Mega love shout out. Yan, thank you so much, Sir Choy Abila. Ayan, Mindanao Park, mega love shout out po. Thank you so much. Ni chat. Ayan, ni chat couple na nadikit ko na po yung min ko po. Padikit naman sa hindi pa nakadikit. Ayan, from Abila Choy.
Ayan guys, magdikitan po tayo guys. Ano guys, magbartiran po ba tayo? Gusto nyo? Bartiran. Basin may naay muy ikadikit din ha. Ayun, Bisaya manday. Ay, kabalo man ay kag magbisaya daydong. Sir Abila. Ayan, magbinisaya tayo nito. Marunong din ako magbisaya. Diba? Ayan, MDR video nagbaba ng bahay. Ayan, Katya Vlog dan. Nakot, kay taga Mindanao ko. Di nga. Di nga. Sabay di nga. Hindi nga. Taga Mindanao ka po, Sir Abila. Seneol. Ayan, mapapasiniol ka na lang. Taga Mindanao ako pero proud Ilocano. Oo, talaga po. Pero marunong ka mag-Ilocano. Ayan, Mindanao Park. Miga love shoutout po. Nagbaba ng bahay. Baka hindi nyo pa kalablab si Mindanao Park, guys. Ayan, please support me. From Nichat. Yes, sir. Why not? Ilocano, Bisaya, Ilonggo, Kabaluko. O talaga, ako Bisaya lang. Ilocano. Ilonggo, may gamay din ba? May gamay. O di wow. Gamay man jud tawon day. Gamay kayo man. May lagi. Oh. Yan, Lismar. Mega love shout out, Lismar. Nganong Bisaya man ka? Ay, hap-hap ako dong. No, di ba nakidudong na rin? Kasi nga po, Sir Abila, my mother, taga Quirino. Quirino Isabela. Tapos, yung father ko naman, Dumaguete is Bisaya. Taga-asa, di ay ka. Taga-Sam ako. Doon ako lumaki, pero yung father ko Bisaya. Kaya minsan nagsasalita siya ng Bisaya. Tinuturuan din kami na magbisaya. Mao di ay. O mao lagi oy. Bisaya man tanan ni ay. Bisaya tayo ani oy. Gilang. Binasayaan tani. Ayan, in chat, Kadiza, please return me from MDR. Ayan, nagkabulol si host. Ayan. Ayan, sige lang. Bulol pa more. Ayan guys, 3 million in the house. Mega love shout out. Ayan guys. Ayan, Mindanao Park. Nagbaba ng bahay. Beke naman, hindi pa kalablab guys. Ang ating kapatid na Mindanao Park. Lablabin na natin guys. And guys, 3 million in the house. Wapa di ay kuni mo gigi dikit no so imong min. Imong min. Gamay raman day tao na. Gamay raman tao ni kasabot baka pero kuan ba makasabot gamay. Gamay. Taon oy. Kaluoy man tao na ani oy. Gamay lagi. Wa pa di ay ko ni mo gidikit no sa imong min. Nakadikit na ako sa imong min, Sir Richard. Dinikit ko na.
Anak pa na dikitan timin mo. Na DJ pa ibangir dinikit kon. Nalpason. Ayan o rikitam. Ayan o. Dadtoy na kita kag blow ba loko ka. Makaloko ka dyan. Wagas. Ayan o. Di ba channel mo yan, Abila Choy? Ayan. Awan tilabagan nan, ngumisi to. Ipaba, ot ka kinapong ko. Pasaway. Naidikit kon. Naipagkat kong gaya mo, apo. Baka si kaaha mo, impagkat ajay kastamon ditan. Pagkat mo mata. Pagkat mo mata kabsat. Nyaki din. Ay, pagkat mo. Nabayag ka nga. Inarako po. Oh, thank you so much. Yan, thank you so much sa pag-arakop ba? Arakop. Arakop, apo ka. Pugyo tao na ni dong. Ayan. Ayan, Leslon. Miga love shout out Leslon. Leslon. Leslon ng buhay ko. O, diba? Ayan, Leslon. May jacket na, Leslon ng buhay. Kapag nag-leng ka mo tag-Ilocano ko nagbisaya. Ay, apo. Ay, apo. Si Richard. Kapag nag-leng kayo. Nyatan. Ilunggo kanupay, amumpay. Nay, kasanuatan. Kizanon. Ayan guys, the million in the house. Mega love, shout out mga lalabs. Ayan, Lizlon, mega love, shout out. Salamat. And guys, 2 million in the house. Mega love, shout out mga lalabs. Aray ko. Ayan guys, mangantay ti saba. Mabisinak. Kasi mata saba ni nagdakul. Ayan, MDR video dansok din na po. Ang galing mo pala kumanta, idol. Ayan siya, no, si MDR video. Magaling su kumanta yan. At saka, sino pa yung kajuwit na nun, nga artista? May kajuwit yan nga artista, kapatid nga Mindanao Park. Magaling yan kumanta. Bata na yan. Yan guys, kain tayo ng saging guys. Nagutom ako guys. Ito lang kinakain ko kapag ano ba. Kapag gabi. Nagangay iti sunggo ba. Diba? Kapag sunggo, nagangay iti mga tisaba. Diba? Ayan Mindanao Park. Musta po? Tinan ko nga ipahay mo. Ay, Mindanao, hindi yung main mo to? Ayan, Arman Plaza.
Yan, Sir Arman, thank you so much. Mindanao, thank you, thank you. Kain po tayo ng saging. Yan, isunod kita dito. Hmm. Salamat po, host. Salamat gyud tao na ni Sir Mindanao. Welcome, welcome, Sir Mindanao. Yung main ko sa'yo, Sir Arman, dikit na pala, dating dikit tayo. Tamsak na lang ako sa'yo. Ano to, naglalaba ka? O nag-ipon ng tubig? Ay, naglalaba si Sir Arman. Sir Arman, dito pa ako sa ano mo, sa video mo. Naglalaba ka ata, yan eh. Ayan, bro Pinoy, mega mega love shoutout kabsat. Kumusta? Ayan, Sir Arman, dito pa ako Ayan yung video mo. Kumusta, bro Pinoy? Mangantay ti saba, mabisinak. Awanti igatang ti bagas dito kay sa balat ta. Okay, host, naglaba ako, ana. Ayan Hapit man mahuman na. Ako man gilantaw ba? Labad yung tao na ni, oy. Sige lang, laban lang. Yan guys, kauntaan ni guys, mangantay yung tisa ba? Kaunog saging ba? Sampay na sin taon si si Sir Mindanao. Natapos ko na rin. Anot kang kanip inday. Mga anak mamuti sa bakabsata, mabisinak mo. Dato lang ti kang kanek ti rabi eh. Wanti sa bali ti ka ti makan. Dahil tulat ta. And guys, 4 million in the house. Mega mega love shout out mga lalabs. Kain tayo ng saging. Saging is labing-labing. O, diba? Gaganik may busa to'y may san eh. Mabisina. Kasi nangaldawa kita eh. 2:00 pa lang. Tata niya orason, 9:00. Guys, may nakapin po tayo guys. Baka hindi pa kalablaw si guys. Mindanao Park. Ayan guys. Ayan. 3 million and daws. Mega mega love shout out. Kunak man nga rod inday. Ayan. Ay. Kanak man nga rod pangkistak mo kabsat Pinoy. Kaso nakagatak mo dahito. Alam, tinag pa yun. Nagbastusak.
Ayan, Daddy Mario, mega mega love shoutout. Daddy Mario, daddy ng bayan. Daddy ng bayan, nga gwapo-gwapo kasi si Daddy Mario, grabe. Hmm. Tapos ang ganda pa yung ano niya. Si Ma'am ano, si Lady Boss. Ganda, nag-birthday. Hindi ako yon, ha ha ha. Daddy Mario naman, ikaw yun kaya. Doon kaya ako nung ano, Daddy Mario, yung birthday ni Ma'am Lady Boss. Hmm. Gwapo kayo si ano, si Daddy Mario. Tapos si Ma'am Lady Boss. Gusto mo maging daddy ako? Ako di. Ako di. Hihi. Oh, ano yun? Gusto mo maging daddy ako di. Ayan guys, 5 million in the house. Ako, haha. Daddy Mario. Natawa tuloy si Daddy Mario. Gwapo. Guys, tikita nyo si Daddy Mario, guys. Gwapo pa, mabait yan, maraming payuda. Promise. Ano po yun, Daddy Mario? Horizontal mo, Bamira Mohos. Ano po yun, Daddy Mario? Ayan, Tiger Trap, mega mega love shout out po. Ano ibig sabihin yun, Daddy Mario? Anong salita yun? Yan guys, tikitan nyo si ano guys, Daddy Mario guys. Maraming payuda yan. Sa nangailangan ng mga bananas, pasya lang kayo kay Daddy Mario. Eh, talagang marami kayo makukuha dyan nga banana. Ayan, Lislon, mega mega love shout out. Ayan, Tiger Trap. Ayan guys, 3 million in the house. Mega mega love shout out. Musta ka na ba, ganda? Okay lang po, Daddy Mario, kayo po. Okay lang po, ito, malamig sobra. Dan sa nakapininday, salamat po, bro Pinoy. Ayan guys, may nakapin ulit tayo guys, Tiger Trap. Okay lang minsan. Akyatan mo ko. Kantahan tayo. Okay ba, Daddy Mario? Pero wala naman ako, hindi mo ako marunong kumanta, Daddy Mario. Baka matakot pa yung mga ano mo pag ako'y kumanta. Diba? Hindi ako marunong kumanta, Daddy Mario. Ikaw nga dyan, Daddy Mario, galing-galing kumanta si Daddy Mario nung birthday. Kumanta kayo si Daddy Mario nun. Kantahan kita. O, diba? Hindi ako marunong kumanta, Daddy Mario.
Pero yan mo, Daddy Mario, pag mag-ilis ka, akit ako. Promise. Asan ka ba? Dito po ako sa Jordan, Daddy Mario. Lamig-lamig. Di pa ang tagal-tagal matunaw yung ice. Lamig dito. Ayan. And guys, 3 million on the house. Mega mega love shout out. Ako pagkanta, Daddy Mario ay talagang ano, hindi ako marunong dyan. Promise ha, akyat ka mamaya 10 AM Pinas time. Okay ka ba? Anong oras dito? 10 AM. Tulog pa ako yun, Daddy Mario. Anong oras? Ay, dito nga ni alas 9. Ayan, Pinoy Family Driver, pabababahay mo po para mabalikan kita po. Ayan, from Mindanao. Dapat StreamYard gamit mo. Daddy Mario, alam mo, Daddy Mario, nakalimutan ko na mag-StreamYard. Lagi na lang ako naka-ano ba, naka-direct. Kalimutan ko mag-StreamYard. Yan mo, Daddy Mario. Sunod na araw, pag anuhin ko na naman yung StreamYard. Kalimutan ko kasi. O, diba? Masaya kaya ngayon, yung StreamYard, may umakyat. Dati nag-StreamYard din ako. Ngayon, nakalimutan ko na. Ayan, punta ka lang sa Google tapos StreamYard. Ano, Daddy Mario, no? Ano yan, ano nga yung umpisa, Daddy Mario, yung, i-search mo? Yung una? www. Ganon po ba yan? Nakalimutan ko kasi, Daddy Mario. Dati nag-StreamYard naman ako. Ngayon, hindi na, nakalimutan ko na. Ayan guys, 3 million in the house. Ayan, laki na palang bahay ni Sir Tiger Trap. Sana all. Laki ng bahay niya pala. Google, punta ka lang tapos type mo StreamYard. Ay. Ngayon alam ko na, Daddy Mario. Baka bukas mag-StreamYard na ako. StreamYard tapos Daddy Mario, ano pa sunod doon? Nakalimutan ko kasi. Ang kulit ko no, Daddy Mario, no? Ang kulit ko talaga. Ang kulit ko. Ayan guys, mega mega love shout out. Click muna StreamYard. Ay, ganun po ba yun? Nakalimutan ko talaga, Daddy Mario ba? Try ko yun bukas, Daddy Mario. Ano nga ako bukas para di ko maano. Para mag-StreamYard pala ako. Para si Daddy Mario aakyat, kakanta. Diba, Daddy Mario? Galing kayo kumantayin si Daddy Mario. Ang birthday ni Ma'am Lady Boss. Oo, akyatan kita. Salamat, Daddy Mario. Akyatan mo ko kapag nag-streamer ako, Daddy Mario. Tapos kantahan mo ko, Daddy Mario, kasi di ako marunong kumanta. Kasi kayo ni Ma'am Lady, magaling kayong kumanta. Gagaling yung kumanta eh. Kung di ako marunong.
Ayan guys, 2 million in the house. Salamat. Ayan guys, salamat sa inyong lahat guys. Ayan Daddy Mario, maraming salamat Daddy Mario. Ayan, Santa, mega love shout out po Santa. Thank you so much. Yan guys, 2 million in the house. Mega love shout out. Mamaya punta kay Lesko. 10 AM Pinas Daddy Mario. Anong oras to dito? Madaling araw pa 'yon. Tulog pa po ako nung Daddy Mario. Yan mo pag nabutan ko punta ako. Nagigising kasi ako dito ng mga 8 o'clock ng umaga. Ayan, Pinoy Family Driver Dan Sukina po from Mindanao Park. Thank you so much po, Sir Mindanao. Ano na dito, Daddy Mario? 9:13. So, anong oras kaya yon? Promote natin channel mo. Po, salamat Daddy Mario. Sana all. Salamat Daddy Mario. Salamat Daddy Mario. Lit-lit man ang bahay ko Daddy Mario. Ayan, Sir Junesio, mega love shout out po. Ayan, dito na po. Ayan, thank you so much po. Sir Junesio, ayan, Sir Aris, mega love shout out. Salamat sa patamsak mo. Ayan guys, 5 million in the house. Mega love shout out. And guys, thank you so much sa inyong lahat. Yan, Sir Aris. Thank you so much, Sir Aris. Naku, wala na pala akong gas. Mabusan ako ng heater. Lamig-lamig pa naman. Naghihingalo na yung gas ko. Ayan, Lunit, mega love shout out. Yan guys, 3 million in the house, mega love shout out. Sige, okay po Daddy Mario, add kita. Mario Vergara, anong profile nyo po doon, Daddy Mario? Add kita ngayon. Kapitbahay mong chismosa, mega love shout out po. Dito na po, salamat po, sir. Kapitbahay mong chismosa, Mario Vergara. Search nga kita, sir. Ay, Daddy Mario.
Nakatayo ako sa likod ko may dagat. Ayan. Mario Vergara. Vergara. Ayun, nakita na kita, Daddy Mario. Ayan, di ba Daddy Mario ito yon? Ito po yun, no? Nakatayo ako sa likod ko, may dagat. Ito na nga yun, may dagat sa likod eh. Ayan, Daddy Mario, add na kita. Message na po kita, Daddy Mario. Ayan, Daddy Mario, nag-chat na po ako. Salamat, Daddy Mario. Thank you so much. Mag-friend request na po ako, Daddy Mario. Ay, talagang bagay na bagay talaga sila ni Ma'am Lady Boss sa kasi Daddy Mario. Maganda at gwapo. Diba? And guys, 4 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, na-add na kita, Daddy Mario. Ayan guys, 4 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, in-accept na ako ni Daddy Mario. Thank you so much, Daddy Mario. Thank you so much. Yan guys, 4 million in the house. Mega mega love shout out po. Ayan, mega mega love shout out guys. Yan guys, daddy Mario na daw, na doble na yung daddy ko.
And guys, may binaba ako guys. Baka niyo pakadikit ni Daddy Mario. And guys, 5 million in the house. Naku, naghang na ako ba? Ayan, Daddy Mario Dan, dikit kalimbang all. Salamat po Sir Mindanao. Yan, dikitan nyo po guys. Tsaka ito yung ibababa ko guys. Naku, naghang ako. Ano ba yan? Ayan guys, 5 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan guys, thank you so much inyong lahat. Ayan, lubat pala ako guys. Cards lang ako. Pasaway. Ayan. Ayan guys, 6 million in the house. Mega mega love shout out. Yan nani, mega mega love shout out po. Tamsak na host, may pang-ayuda ka ba dyan? Ayan o ba? Dali lang po ha. Bigyan kita jacket. Nalubat na pala ako guys. Oh. Lubat na ba ang iyong pag-ibig? May natawag pa sa akin.
Ayan guys, 6 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan Nani, may jacket ka na po. And guys, may binaba po ako ng mga bahay guys. Baka naman medyo pakalablab. Nako, mali pala yung binaba ko. Ano ba yan? Mali pala yung binaba ko. Ayan, salamat host from Nani. Salamat din po. And guys, may nakapin po tayo guys. Baka naman. Sakit ang tuhod ko, aba. Yan guys, 6 million in the house. Mega mega love shout out. Maraming salamat po sa inyong lahat guys sa patambay dyan. Grabe ang lamig. Oy, wala na akong gas ba? Ubusan ako ng gas. Ayan, 6 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, Marlene, mega mega love shout out po. Ayan, 5 million in the house. Mega mega love shout out guys. Thank you so much. Queenie Lamig.
Yan, Ma'am Mira, mega mega love shout out, Ma'am Mira. Ma'am Mira, how are you, Ma'am Mira? Yan, did you have your dinner? Yes. I'm eat banana. I'm finished. Only banana. And then I drink milk. Yan, thank you so much for asking. Yan, welcome, welcome, Ma'am Mera. Guys, may nakapin po tayo, guys. Baka naman. Yan, kay Sir Aris. Sunod ko si Daddy Mario. Oh, hey, you ate banana. And all YouTubers need bananas. Yes. I eat banana. All the people in YouTuber na daw. We need banana also. Ayan guys, 4 million in the house. Thank you so much. Just kidding. Welcome, welcome, Ma'am Mera. Yan, thank you so much, Ma'am Mera. Thank you so much. Ayan, you're welcome, my friend. Ayan, thank you, Ma'am Mera. My brother channel monetized. Wow, congratulations. Ayan, couple of days back. Thank you so much. Ayan, welcome, Ma'am Mera. Ayan, Liza, mega love shout out. Ayan, may jacket ka na, Lizalyn. Hello, Liza. Hello, mega love shout out from Mera. Ayan, mega love shout out. May jacket ka na, Lizalyn, Liza. Ayan. Yan guys, mega love shout out guys. Thank you so much, Ma'am Mera. Ayan, thank you host. Welcome, Ma'am Lizalyn, Liza. Ayan, Ma'am Mera, mega love shout out, Ma'am Mera. Thank you so much. You are always supporting me.
it's very cold. I feel cold. Ayan, Lesalin, mega mega love shout out. It's cold here. Oh, really? Also here in Jordan, very very cold. Mamera. It's minus 17 degree. OMG. Very cold. Ayan guys, 4 million in the house. Mega mega love shout out. Yes, Mamera, I have heater but uh now we don't have gas. I don't I don't have gas now. It's so very very cold. I have room heater and also keep mini heater very close to me. Wow. Where you from, Mamera? From America or where? Oh my God, don't have gas. Yes, I don't have gas, Mamera. My gas is finished. Ah, yes, from USA. Yan. Yan, thank you so much, Mamera. Yan, can you refill later, Mamera? And guys, 5 million and daw. Mega mega love shout out, guys. Ayan, Lizalyn, mega mega love shout out. Ayan, oh. Ayan, sabi ni Mamera, oh daw. Oh daw, sakit na yung balakang ko. Ayan guys, 5 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, stay safe. Ayan, thank you so much, Mamera. Thank you, Mamera. Ayan guys, mega mega love shout out everyone. Yan guys, thank you so much sa patambay nyo dyan guys. Thank you. Ayan, 4 million and daws. Mega mega love shout out.
And guys, 5 million in the house. Mega mega love shout out guys. Ayan Lisa, ay Lisot Lisa, mega mega love shout out. Salamat po sa patamsak mo dyan. Yan guys, 4 million and those mega mega love shout out mga lalabs. Ayan, Lisot. Lisot, ang gaganda ng pangalan na ba? Ayan, Lisa, mega mega love shout out, Ma'am Lisa. Yan, may jacket ka na po. Gaganda ng pangalan, Lisot. Lisot. Diba? Lisot daw. Yan guys, 4 million and those mega mega love shout out. Salamat sa inyong lahat. Ayan, Ma'am Lisa. Lisa, mega mega love shout out po. Ay, Diyos ko, ang lamig. Grabe. Ang lamig-lamig. Nilamig yung ulo ko, guys. Promise. Diba? Yan, Hubbitat. Mega mega love shoutout. Hubbitat channel. Ayan. Hubbitat. Good evening, sis. Good evening to po. Kapatid na Hobbitat. 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 Tama ba ako? Salamat, sis. Kumusta, Hobita channel? Thank you so much. Ako'y nilamig. Naglagay tuloy akong ganito. Nilalamig yung ulo ko ba? O, diba? Nilamig ako. Ayan, Ma'am Lisa, mega mega love shout out po. Ako'y nilamig. Thank you so much, guys. Ayan, 4 million and those mega mega love shout out. Ayan, Sisi Hobitat, mega mega love shoutout. Ayan, Ma'am Lisa. Mega mega love shoutout.
Ayan, Ma'am Lisa, salamat. Maraming marami. Maraming salamat. Aray ko, makatayo nga. Guys, saglit lang. Aray ko, sakit ng balakang ko ba? Ay, sakit ng balakang ko. Ayan. Yun, nandito na si Osyo, guys, ay nilamig. And guys, 3 million in the house. Mega mega love shout out. Yan, thank you so much, guys. Ang lamig-lamig dito, grabe. Yan, 4 million in the house. Mega mega love shout out. Nilamig kayang bunbunan ko, guys, ba? Grabe. Lamig dito. Ayan, guys, 5 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, nilamig ako. Kaya ganito ako. Nilamig yung bunbunan ko, guys. Yan, 5 million in the house. Nakatambay dyan. Maraming salamat po. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much. Ako ini
lamig. Wala akong heater na. Ayan, maingay lang siya eh. Patayin ko na lang. Diba? Ayan guys, 5 million in the house. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, Ma'am Lisa. Thank you so much, Ma'am Lisa. Ay, ito siguro si Ate Lisa Pulido siguro to. Yung Ma'am Lisa Lisot. Ayan, Lisot Lisa. Ayan, I love you sa iyo. Salamat sa patamsak. You po, salamat. Maraming salamat. Kumusta po? I love you sa iyo. Kumusta po? Ayan, I love you sa iyo. Kumusta? And guys, 6 million in the house. May nakapin po tayo mga lalabs. Baka naman. Maraming salamat po. I love you sa iyo sa patamsak mo dyan. Nilamig lang ako guys. Lamig sobra dito. Nilamig yung bunbunan ko. Sobrang lamig. Ang Jordan. Ayan. Kabsat Pinoy. Miga love shout out. Kumusta? Ako'y nilamig. Lamig-lamig dito. Grabe. Ang tagal-tagal matumunaw. Iba yung mga ice ba? Lamig. Kumusta ka na, Kabsat Pinoy? And I love you sa'yo. Kumusta po kayong lahat dyan? Salamat sa patambay nyo po dyan. Ayan, okay lang Inday. Ayan, salamat po. Ayan, TRML. Mega love shout out. TRML family. Ayan, mega love shout out po. Yan, bigyan po kita jacket. Ayan, thank you po. Ayan, welcome po. TRML family. Thank you so much sa pagpunta sa bahay ko po. Sa munting bahay. O, diba? Sa kubo-kubo. Yan, may moderator ka na po at TRML family. Yan, maraming salamat din po, family. Thank you so much. Guys, pasensya na kayo guys. Ako talaga yung nilamig. Grabe. Nilamig talaga ako ba. Lamig kasing Jordan. Grabe eh. Ayan, Ma'am Lisa. Mega love shout out po. Thank you so much. And guys, 2 million in the house. Mega love shout out. Ang lamig. Kanak man sabam inday. Awanin kabsat Pinoy kinan kon. Sulang ti pangrabik ajay. Naibusan na. Kinan ko amin. Ayan, TRML nagbaba ng bahay.
Ayan, Ma'am Lisa, mega mega love shout out po. Ayan, Hobita Channel, mega mega love shout out. May nakapin po tayo guys, Aris 2 guys, baka hindi nyo pakadikit ni Sir Aris. Ayan, TRML family, Dan from Hobitat. Thank you so much, Sisi Hobitat. Guys, magdikitan po tayo guys. Bukas magpapayuda ako. Lubat kasi isang cellphone ko. Nandun yung mga alagad ko eh. Bukas magpapayuda ako. Ayan, 2 million and the house. Mega mega love shout out. Hobita channel dan po from TRML family. Ayan, thank you so much po TRML family. And guys, 3 million and the house. Mega mega love shout out. Ayan, Lonsky TV, mega mega love shout out po. Good morning to. Ayan, nasan po kayo ngayon? Pahingi naman jacket. Ayan, no po. Bigyan po kita jacket. Ayan, may jacket na po. Baba lang ng mga bahay. Ayan, 4 million and daw. Mega mega love shout out. Thanks, nice meeting you from friend TRML. Ayan, nagkabulol-bulol na talaga ako. Ayan, tingnan ko kasi ano. Gusto ko yun suot mo, ma'am. Nilamig kaya ako, kaya ganito ako. So, nilamig yung bunbunan ko ba guys? Grabe. Nilamig yung bunbunan ko. Ayan, kanina. Ayan, nandun ako sa ano mo, kapatid na ano. TRML. Guys, paayuda ako bukas, guys. Nandun kasi lubat yung isang cellphone ko. Nandun yung mga alagad ko ba. Yan guys, 6 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, thank you po madam. Welcome, welcome po TRML. Haha, akin na lang jacket mo ma'am. Haha, pwede akin na lang yan suot mo. Hehe. Oo ba? Ano to? Large pa naman to. Malaki. Malaki to siya. Ayan, Lonsky rin. 281. Baby pa bahay nila. And guys, balik kay bukas guys. Magpapayuda ako. Wala kasi yung ano ko. Yung isang ano ko. Isang alagad ko ba? Nalubat. Yan, lubat na daw siya, napagod. Ayan, Hobitat, mega mega love shoutout po. Guys, magdikitan po tayo sa baba, guys. Sa 6 million in the house. Malaking tulong na rin po yan, guys. Magdikitan tayo. Tara na, palitan na tayo ng banana. Madami ako dito. Sino gusto? Ayan. Ayan, ang hamon na si ano, guys.
Ayan ni Longski. Yan guys, tikitan nyo si ano guys, si Lonsky guys. Marami siyang ayuda. Yan guys, dikitan nyo guys. Magdikitan tayo guys. Yan guys, 4 million in the house. Mega mega love shout out. Ako'y nilamig. Ayan, Lonsky TV done from Hobitat. Ayan, thank you so much. Sisi Hobitat. Iwan po bakas ang didikit po para makita ko agad susuklian ko po. Ayan, from Lonsky. Ayan, thank you so much po, Lonsky. Yan guys, 4 million in the house. Mega mega love shout out. Lonsky Dan po from TRML. Yan guys, magdikitan po kayo guys. Magbalikan po guys, maglablaban. Yan guys, bukas magbartiran guys. Gusto nyo bartiran tayo bukas? Magpabartiran ako. Pabahay mo, pababa na lang, ayan. Pabahay mo pa, ayan, pababa na yung bahay guys. Yan, from Longski. Nakapin po si ano guys, si TRML family guys. Dikitan nyo po. Magdikitan po tayo dyan guys, sa 6 million in the house. Magtulungan lang po guys. Huwag natin idamot yung mga bananas. Ayan, salamat po from TRML family. Ayan guys, bukas bibigyan ko kayo ng 10-10 guys. Bukas lang kasi. Wala yung isang ano ko, cellphone ko. Lubat. Ayan, 8 million and house. Mega mega love shout out. And thank you so much. TRML done na po from Longski. Ayan, thank you so much po Longski. Ayan, 7 million and the house. Mega mega love shout out guys. Ayan guys, may bagong nakapin guys. Hobitat guys, baka naman. Ayan, thank you so much po. Ayan. From TRML family. Ma'am, patusok din ako maya. Ma'am, ayan. Opo ba? Longski. Dan po sa nakapin from TRML family. Thank you so much po, TRML. Dan sa nakapin ho. Salamat po, Longski. Ayan guys, magbalikan po kayo guys. Maglablaban tayo guys. Wala na may bang magtulungan kundi tayo lang ba? Hindi naman tayo matulungan ni Tulpo. Matulungan yun ni Sir Tulpo. Yung may mga ano. Pero dito sa YT na to, hindi tayo lang. Yan Longski, nagbaba ng bahay. Men mo, ano to? Men mo ba to Longski? Longski TV. Ayan guys, 6 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, TRML natawa tuloy. Oh, di ba guys? Yes po, sa akin to. Ayan guys, balik kayo bukas guys ha. May payuda ako bukas. Ayan, lamig po. Ay, sobrang lamig dito po talaga, TRML family. Grabe, hindi pa natutunaw yung mga ice. Anong oras po? Dito sa amin ngayon, alas 10 ng gabi. Ikaw po, TRML family, saan po kayo ngayon? Tsaka ikaw po, Longski.
Ayan guys, 8 million and the house. Mega mega love. Shout out mga lalab. Salamat sa patambay dyan. Yan guys, bukas. Baka may mga ano kayo dyan. May mga alagad kayo dyan. Ano, bartiran bukas. Magpabartiran ako. Ahid po pala kami 1 hour. Saan po kayo ngayon? TRML? Saudi po ba? 11 na kami, ayan. Saudi po ba kayo, TRML? Ah, Bahrain, ayun. Pareho lang pala Saudi, ano. Saudi rin, 1 hour din. Ang una. Ayan, Longsky, nagbaba ng bahay, guys. Yan, guys. 8 million ang daws. Mega mega love shoutout. Yan, guys. Baka may mga banana kay bukas, guys. Magbartiran tayo. Tsaka magpayuda ako bukas. Kasi yung ano ko, wala. Nalubat. Hindi ako makapayuda. Kasi lubat daw siya. Napagod. Pahinga muna siya. Diba? Napapagod din pala siya. No? Anong oras po bukas? Mag-umpisa ako bukas ng mga 7. Dito sa amin. So, sa Bahrain ba? Tama ba ako? 8, 1 hour lang. Alas 8 dyan sa inyo. Pwede kayo, mga 8, ganun, umpisa ako, ganun. Pero talagang ano ko, 7. Yung LS ko. Ayan, okay po. Ayan, bukas magbartiran tayo. Papayuda din ako, guys. Ayan, salamat po sa inyong lahat, guys, sa TRML family and Longsky. Guys, nagdikitan na po kayo lahat dyan, guys. Dikitan yung mga isa-isa at isa you, guys. Ayan. Magdikitan lang po tayo, guys. Magdikitan. Maglablaban. Ayan, 7 million and the house. Mega mega love shout out. Yan guys, tikitan lang po tayo guys. Huwag natin ipagdamot yung mga bananas natin guys. Tulungan lang tayo. Yan, 7 million and the house. Yan guys, mega mega love shout out po sa inyong lahat dyan sa 7 million and the house. Ayan, Lunlon, mega 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 love shout out po Lunlon. Thank you so much Lunlon. Lunlon ang buhay ko. Oh, diba? Yan, 5 million in the house. Mega mega love shout out. Lunlon ng buhay ko. Ayan, 4 million in the house. Mega mega love shout out. Antok na daw ako. Ayan, 5 million in the house. Mega mega love shout out mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat.
4 million in the house. Mega love shout out mga lalabs. Ayan, Dudoy, mega love shout out, Dudoy. Maraming salamat po dyan. Sa 5 million in the house. Thank you so much. Yan, maraming salamat guys. Ano ba yan? Sorry naman guys. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Longy. GG, mega love shout out, Longy. And guys, 5 million in the house. Mega love shout out guys. Ayan, may kukunin lang ako. Sakit ng likod ko ba. Gurang na talaga si host ba. Sumasakit ng likod. Gurang na ang lula. Ay, gurang na. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out mga lalabs. Thank you so much guys sa patambay niyo dyan. Ayan, Zar. Hope lag mega love shout out po. Good morning po. Ayan, good morning too. Ayan, saan po ba kayo ngayon? Sir Zar Hope Lag Adventures. Saan po kayo ngayon, sir? Pinas po ba? Yan guys, 6 million in the house. Mega love shout out. Nakapin po tayo guys. Ayan, Pinas ma'am. Ayan. Anong oras na ba dyan sa Pinas? 10, 11, 1, 2, 3, 4. Alas 4. Alas 4 ba? Tama po ba ako? Sir Zar. Ayan. Sir Avela Chuy, mega love shout out po. Ayan, Chiny. Naapod ko. Ayan, salamat po. Oy, daghang salamat kaayo ba, Sir Abila. Ayan, for 18 AM. Ayun, walang tulugan na po ba, Sir Hoplag?
Ako lang sa Pinas, tulog na ako. Na humihilik pa. Ayan. Naanak ko diri balay chay. Asa man day kagikan? Sir Abila Chuy. Ay, nahuman, nakatrabaho mo. Di ba nasa ano ka? Saan to yun? Sa Jeddah ba? Amping-amping ra taon dia, Sir Abila. Amping-amping. Amping. Tama ba ako? Amping Manday. Ayan guys, 7 million in the house. Mega mega love shout out guys. Buti pa dyan sa ano. Jada ka ba Sir Abila o Abila Chuy? DJ naktrabaho tatay. Nagrugi ka ilis mo. Aya. Di bangir tami itay no kay Sir ano. So nagawid ka nga ro daw. Nagluto kan. Tamangan tayon. Tamangan tayon. And guys, 5 million in the house. Ayan. Magluluto. Agluto ka pa. One lutyo nakpay. Agluluto ka pa. Nya tiluluto maya. Sir Avila Chuy. Ayan, 5 million in the house. Mega mega love shout out mga lalabs. Ay, Diyos ko. Ano ba yan? Ang lamig-lamig. Grabe. Maninigas ka sa lamig ba guys ba? Grabe. Ayan, nagpatangkan ako. Nakunadan. Nagbastos na. Lulo. Agluluto pa iti. Payak ti manok. Prito lang. Panagimason. Tay isaw-saw mo ti Mang Tomaso na no kasla ti naganda to lechon baboy yan. Ay liw na kag sida lechon baboy yapo nagbagnak dito yun ako nakaraman karne baboy yun. Ayan, Sir Hoplag nagbaba ng bahay guys. Baka naman. Baka naman. Hanyong pakalablab si Sir Jar Hoplag. Baka hindi nyo pakalablab si Sir Hoplag. Nanpin ko nga Sir Hoplag. So, 3 years na ako na wa kakaon og karne baboy. Ay ako man nakakaon man ko karne baboy nung ano sa pa oy. Nung last year. Nakasudan man po ko diri kuan ba. Ng karne baboy kasi invite ako ng ano ko, ng friend ko diri ba. Gitawagan man ko niya ni adto pug ko nagluto man di siya karne baboy. Dinuguan. Tapos mahal kaayo yung pinagkuan ba, yung pagpalit. Mahal kayo 1 kilo. Tinjidi. Grabe. Diri di man ako makalukuan og karne baboy kasi Muslim man ako mga amo. Di ba? Budlay kayo ba? Di ka makaluto-luto. Ang last trip pa dyan taong ko nakakaon ng inaanang karne baboy ba? Ningaw kayo karne baboy. Pag uli ng Pinas, kaon dyan karne baboy ba? Yung lechon, po. Tapos yung anong tawag sa Bisaya, yung balat ba? Ano nga yung tawag yun sa Bisaya, yung balat? Guys, sino mga Bisaya dito guys? Anong tawag ngayong balat? Balat ba ng baboy? Kumbaga, jay Ilocano kudel. Kudel. Oh. Kudel. Panit sa baboy. Ayan, Sir Hoplag. Bisaya ka di ay, oy.
Ayan, panit. Panit pala siya. Tama. Panit. Tama si Sir Hoplag, oh. Ayan, panit pala. Kalami, Ay, lechon ba na baboy ba? Kalami ba? Tapos, anauna mo yung mga panit. Oh, kalami. Sausaw ng ano ba? Ang tawag nito, Mang Tomas po. Kalami, Uy. Ayan, TRML family done from Sir Hoplag. And thank you so much, Sir Hoplag. Mingaw, juga ka ako karne baboy ba? Mga lalaps, grabe, oy. Yung mga amo ko, direct kuan ba? Mga Muslim. Kaya, what you tawon? Sige may kawag manok, ani. Pag uli ng Pinas, may pakpak na tawag manok. Ayan. Dan sa nakapin from Hobitat channel. Ayan, Sisi. Salamat. Guys, dikitan lang po tayo guys sa 4 million in the house. Dikitan. Palitan ba tayo guys? Palitan tayo. Ikaw, Sisi Hobitat, tagasan ka po? Sa Pinas. Ilocano po ba kayo or Bisaya? O, diba? Ayan, Sir Abela Chuy. Maraming salamat. Pila na di ka katuig dira, Sir Abela Chuy? Tulo ka na katuig sa ano? Sa Saudi? Ako, ano na taong ko diri? 5 na ba? 5 na. Kadugay na taon. Tapos, usara ka kuan. Usara dyo ka kao, bisis ka. Karne baboy ba? Ayan, unsa. Yan, pila man di ka katuig na dira sa Saudi. Yan, si Sir Abila Chuy, ano siya, marunong daw siya magano. Yan, 5 years na po ko diri, pero nakauli na ko ka isa. Buti ka pa. Ako, man jud. Nabutan man ko kuan diri ng ito bang ano natin, pandemya ba? Nabutan man taon kung pauli ta ko nung December. Wala man kuan. Mahal man ticket. Nagdubli man ang ticket. Grabe. 1,200 GD. Magkano na sa Pinas? 1,000 mahigit. 100,000 mahigit. Nganong wa jud ni uli. Ayan. Mahal man ticket. Nagduble. Nag 3 times man ang ticket dire. Ang ano siya, ang one way, 1-2 ba? Balikan pa ako. Disturbo taon ako mga barkada man taon Sige, magatawag. Ikaw di ay magpalit og ticket. Di man. Akong amo, pero reklamo man. Kaya mahal ko no. Mahalan man taon sila taon. Nung kuan unta ba, nung December, paulit ako. Mahal ko nung ticket. Di na ako nakauli. Di gikuha na lang na ako. Di padala na lang na ako. Di ba? Di man ko makauli. Kuwao na lang yung taon. Pamasahe. Padala na lang. Sayang po. Di ba? Kalamiya man tayo may istoryahan ito Bisaya. Alam niyo guys, mga Bisaya malalambing kaya.
Kasi ang papang ko malambing, grabe. Malambing sa mother ko nun. Lalambing mga Bisaya. Kasi father ko sobrang lambing sa mama ko, grabe. Kaya ganda kayo mga Bisaya. Malalambing. Iba, ibaga mga gawid kan. Kuna. Imbaga kun kabsat. Tagawidak. Intadamat aje kastakon. Aje plane ticket ko. Okay, pauit ko na. Diyan anak ko. Sayang mo. Diba? Ayan. Ilocano, Bisaya. Ayan. Ayan. Nagimas kan mayang. Amo madya nga kanchon kabsa. Tabila choy. Diba? Nagimas kan mayang. Ado ti Bisaya gam dito ini. Mr. Hoplag Bisaya. Nga man siya panit ko no. O di panit. Panit sa baboy. O. Sige, luto nakpay. Lawang garod. Sa Rabila Choy. Lugluto ka pay lang dita ka. Rabiin eh. 11:30 tayan mo. Andito ayang kumot ko. 10:30 pay lang. Again, naktumot din damdamag. 30 minutes. 2 hours nakmot din eh. Ayan, sige, sige. Ingat ka lagi dyan na, kabsat. Abela Chuy. Dakal mo kayang tikas tamo na. Monetize ka na pala, kabsat. Kabsat, Abela Chuy, monetize ka na pala. Ayan, aray ko. Kataadir na ko nga. Ayan, 7 million in the house. Mega mega love shout out. Yan, 30 minutes na lang guys. Mag-in na rin ako mamaya. Yan, 7 million in the house. Thank you so much sa support. Yan, mega mega love shout out mga lalabs. Ayan, 7 million in the house. Mega mega love shout out guys. Yan, 5 million in the house.
house. Mega mega love shout out. Ayan, Lisa Tot. Mega mega love shout out. Ma'am Lisa. Nagpintas mo tinagnagan yun, Apo. Nagmaya mo tinagnagan yun. Yan, Hobita Channel on the way po from Hope Vlog. Thank you so much po. Ayan, Sir Taj. Mega mega love shout out po. Ayan, Ma'am Lisa Tut. May jacket na po. Ayan, Sir Tags Piano Music. Mega mega love shout out po. How are you? Guys, may nakapin po tayo, guys. Yan, Sir Taj. Mega mega love shout out, Sir Taj. Yan, Ma'am Lisa Tut. Mega mega love shout out. Yan, Taj Piano Music done from Hobitat. Ayan, thank you so much. Yan, 5 million and house, guys. Mega mega love shout out, guys. Itong friend ko talaga, disturbo. Ako nga rin sa lamig yan. Ay, house, mega mega love shout out, guys. Sige, Ben. Good night, be. Bye bye. O, diba? May katsikahan. Ayan, 4 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, Ma'am Lisa Tut. Mega mega love shout out po. Ayan, 5 million in the house. Mega mega love shout out, guys. Ay, 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 pag-ibig. Yan, Taj Piano Music done from Hoplag. Thank you so much, Sir Hoplag. Yan, 5 million and the house. Mega mega love shout out, guys. Ayan, Lismar, mega mega love shout out po. Ayan, Hobita Channel done from Hoplag. Thank you so much, Sir Hoplag.
Guys, dikitan lang po tayo, guys. Yan, 4 million and the house. Mega mega love shout out, guys. Ayan, Zar, thanks from Hobitat. Ayan, thank you po so much. And guys, 4 million and the house. Mega mega love shout out. Yan, Ma'am Lismar. Mega mega love shout out po, Ma'am Lismar. Ay, sorry guys. Nantok na daw ako. Ayan guys, bukas ulit tayo guys. Thank you so much sa inyo guys. Inaantok talaga ako guys, grabe. Ayan, good night sa inyong lahat sa 3 million and the house. And thank you so much sa pag-support nyo lagi sa akin. Hindi kayo nagsasawa. Ayan guys, God bless. Good night. Ayan, good night sis. Thank you so much. Sisi, Hobita, thank you so much. And God bless po. Yeah, good night everyone. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye guys.